Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Kalei me a faise le wa madiu matko inga wa leilo po Fiame o se pupi Tema awa ke poli cha wa faila insure ase yo ka o wa iPhone fang faisa ulo pe me fai au lo na ke fanga venga ngar fam ma sa kama la faila insure ke pongi se ku mai san mai ola ese kala o nga sa faila insure ko inga ke ni sa nga ku o mga media ko pepa e wi lisa ya o insure ko inga se yo la ka heo usu ai ol ofisa ma ave pepa madiu o lawin siwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia e mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua iai le whanau e tina po te mao le ainga mai mawhai o na taunu no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo iai ale mwhai lo sau ka koe ko wha makana na o ke polo le mwhai le lo o te whatulo atu e le pai o mawelunga o si o tātou tunu e a fua mai o nei tu te tele mo nei tu tau gana o a pa ia whare mahu o pa ia whare tunu ma pa ia whare tala tu e whape fo i le loa loa o si o tātou tunu se i o atu e ngai whane witi tātou te sula whatasi ma umori lapalapa o malo i lo tātou tua ua o lo soifua lau de lei ma folau Samoa i mata o fia o lona malama ma lona alo fatu noa. O lea o tātou tau numanuia i le masina lona whā o le nei tausanga. Ma loa afua ai lau o noa i lo o tō soifua ngā rurue ma i whaitatalo o mosi o tātou tunu. O le nei vai aso i le wheangai o le tāpeneta ma na whai unga i mtau pula tele. Sa ilo ua manatu e whakau o pēr le longo puiari i o le whaia o le tunu i nei whai unga mō lo tōsi na fia. I tūlanga o tō whinga mō ofisa sili o pūlenga mō tāngā luenga le tātou malo. O se tasi o vāenga tāua o nei tō whinga e whaamoe moe iai le una ia o le whatinoino ngā luenga le malo i una i tūtino ese ese. O le ala fo i lea, e mawalunga ai le whataua o le tofi o i lātou ua iei anga wā. Tō mai e lātou te taita i ai ni tāngā luenga mi whalapu tonga le malo. E tūsa ma tū la fono ma whainga whawai o lo o whatonu fo la wai ngā luenga le malo. Mana au au nanga i le tano. O lea ua tōwhia le ofisa sili o le mtanga luenga o tiute mo tupe maua. E peo na mua i whaelo atu. Sa iai tāpenanga na moonia mo i toe whatulanga ina o le nei apanoa. E whaavai i wala tūpito mo le nei mtanga luenga ale malo. O le pionga i a whuniti tala i tupu lia taifu. Ua tōwhia nei le nei apanoa. Ua silia i le luas furu tausanga o ngā lua i le tanga luenga o tiute mtuka maua. O lo o ia umia whaelonga maurunga o ngā waa o tō masani. Le whautanga mare tō mai e mo o mia mo le ngā luenga. Ma mauti no ai le ausia o taunu unga mo o mia ma mtātia. Ua whaturanga mo ngā luenga ale mtanga luenga. Ua tofia foi le urua i whailau tusi o le komisi o ngā luenga ale malo po le ofisili mo le ofisi o le komisi o tangata whai ngā luenga ale malo. Taru mai le ua fesifuru lima na solo i ai le nei a kanoa. O le naunau ta inga o le tātou malo ina ia le lei o na whata oto ma tā whaioi a le komisi. Ai maise i lona tūlanga tūto tasi. E peo na ia i le tūla fono ma ole toi whatuina o le nei awanoa o le a fisoso ani tele i le whafoina o le au whinga luenga
Ai o tiute ma matawhai oi a le ofisa o le komisi e whapea foi I le sanga matimati o matawhai oi whaatu la fono a le komisi. E le ngata I lea ai ina ia whaawau ma tuina mai e le komisi le malo whautuanga tau I whainga whaavai. Mō le ati na eina o tangata whainga wenga te pueina o anga waa mo mia mo le whaalelei o ngā wenga le malo. Ia ma le tuina atu ana au nanga I le atunu. O le susunga I a kolone te kewi sa ngalue I whaalapo tutonga le malo o whaatasi. Whaalapo tutonga le malo, mamtanga wenga le malo. E au Fiame ma le pisasi. O loo ia unia foi whaidonga maurunga ma ua lava tā pena I le tomai ma le sila fia. O le anga paa ma le tō whāma I le atua. E popo wai ma whaata oto ngā duenga I komisi tangata whenga duenga a le tātou malo. I le mai ai o na whaatino vaenga mo mia uma o tau whonga le malo. Ua whaamaonia nei e kapeneta le whautuanga le komiti o tau whonga. Mo le whaalelei o le awala lea e amata atu I tanu ngā manono se ia pa ia si umu. O le tasi nei atina I tele al malo. O le a whaanga solo mai mautinoa o le a siti ai le whaalelei. O whemala ngā inga le tununu. I le anga atu I si umu wale alili sa whata. O le vaiaso nei foi na whaamaonia ai e le kapeneta se pitu na inga whaatoa. Mō na o ta avale e whaonga ina e le au whai whaatoanga. E luas furu tau sanga talo na whaonga se ta avale o le a whaatanga ina o na toe au mai I Samoa. Ia sila fia le lei e na o ta avale 4-wheel drives ma piki apu maa mō whaatoanga e whaatanga ina. E tu mau pea le whani whaavai al malo e sifuru tau sanga mo isi ta vale uma e au mai I le atunu. E tu mau pea fo I whanga whaavai e tawai o na whaamali e ina vai na uma o le tu la fono e tali ai se tawa sanga mo se ta vale e whauru whale mai I le atunu. E na o ta vale lava e le lei ato toa e whaatamaina I le nei whetu na inga whaapitoa. O le vaiaso foi na se vai nei na whaamaonia ai e le kapeneta le amatalia aloa ia. O le tatou marienga ma le malo Israel. O le nei whaamaoninga o le amawhai ai. O na tatou malanga I Israel e au noa ma le tāpā o se visa. Mai whapea foi mō tangata Israel pe a Asia si mai I Samoa. Ua whaisi lewa o na tāpena le whaamaoninga o lea marienga peitai e iei vaenga sa mo mia o na whaamanino whaatino I tulafono e le ngata mo I tātou a o Israel fo. Na fuai le tuai o na whaamaonia o ia le whengaina I whemalanga inga. O le foi ua whaamaonia le kapeneta le toi whaalelea. O malai alo I le malai whaavao malu I le Apia. E iaia tātou taringa malu o lo anga mai e elfia ai tālonga le manu Samoa, tālonga le moana Pasifika, ia maisi le nitau sanga ma ua matua mo mia ai le toi whaalelea I tātou malai alo. O lo whaavao pēr le atina e o tālonga ese I Samoa, ma olo o ta oto atu I le mutanga luenga o a onga tālonga ma nuu. Ma whaalapo putonga o tālonga Samoa, tā penanga ma sani, ma le whatautainga o nei tālonga uma. Ia Samoa e le mwhai o na tuina le angana whaftai atu, ale tātou malo ona o itu uma. Vaenga ese o lo whatino ai le tātou au mo le atunu. Tu mawai le tātou whea mawhani ma le whea matai. Na whaaua wai le tātou wati na le tele. O le talo I na whaasoa tutusa mai pēa I la ni manuia mo I tātou uma. E au mai lava I o na au, te ia o
i se toe tangata. O le nei fwoi vai aso, o se vai aso tāua i le kālena a kālesia ke wisiano uma i le lalolani. Ono le whamanatuina o le marinti ngā o le tātou ri o Iesu Kiriso i le sa tauro. Malona tanumia ato ai malona toe tu manu manu mai le tunga manu. E tu mau pēa le whataua a le tātou malo i le tapueina o le soifua au auna i le tua o loo whaavai ai le tātou o tūto tasi. E avea ai au nei e whai sui o le tātou malo e mori atu ai whamanianga o le eseta i le atunu atoa ma le tatalo ina i o tātou mau whaatasi le anganga o le miliu ma le toe tūmanu malo tātou i whaola e ala i le tātou whi whaamangalo ai ma le alofa e lautua i mea uma i e manuia e seta. Greetings and Talifalaba Samoa. Welcome to another edition of briefings from Cabinet for our country's information. Cabinet has approved recommendations from the selection panel for the appointment of 2 new CEO positions. The CEO for the Ministry of Customs and Revenue, Fiame Taletuku Lia Taefu, has been employed at MCR for over 20 years. Fonati is expected to lead the ministry and continue reforms relating to proposed changes to effectively deliver the best services for Samoa. The Public Service Commission Secretary Chief Executive Officer was also approved as recommended to Cabinet last week. Mr. Kolone Tikeri was once employed at PSC as well as other government ministries and corporations. He brings to the PSC a wealth of experience also in human resource development and capacity strengthening in both national and international organizations. Cabinet has also approved the construction of the cross-island road from Tamungamanono to Siumu. Following the completion of all the necessary documentation and processes, the Tenders Board recommends for Cabinet's approval for the resumption of this major project. Furthermore, the Cabinet has approved a special arrangement with strict conditions for the importation of four-wheel drives and light truck vehicles for farmers only. These vehicles must not be more than 20 years old and is fit for purpose. The government will strictly monitor this condition in observation of all related regulations and laws. The 10 years prohibition order remains for other vehicles. Our arrangement for visa travels with Israel has been officially approved by Cabinet this past week. This arrangement was delayed by a few clarifications that were required by both our country and Israel with regards to immigration laws and provisions. An Israeli traveling to Samoa may stay up to 90 days. We are permitted for up to 60 days of visa-free in Israel. Finally, with a number of Pacific Super Rugby and international rugby games to be played in Samoa this year, Cabinet has approved renovation work for the Apia Park Stadium. This is crucial for Samoa to play host to the Manu Samoa international test matches, as well as hosting the Moana Pacifica Super Rugby fixtures planned for this year. Sports development is continuing under the coordination of the Ministry of Education, Sports and Culture with sporting bodies and the Samoa Association of Sports and National Olympics Committee. As we head to the celebration of Easter at the end of this week, we continue to recognize the essence of our Christian faith as enshrined in our Constitution. We remember the sacrifice that our Lord and Savior Jesus Christ did on the cross, whom in his death and resurrection
redeemed us from all our transgressions. Have a peaceful Easter, Samoa. God bless, and so forth. Fiame company, oil company, or two Tasi company, lewo Filipina. Saya lapa le angangol kapita e tau mafai South Angama le company Samoa. Ya ai pita iona o nisi ko io o tula fono mai inga olo o au mai ikala ko tonga ko tupe ia au mai ia dato sosoani. Ya ole lava wa se tu ai ile company le tasi company sai mai ia ele fa mo pe mawania kanua dato company in subcontracts ai wa ave ele fatto nunga capenita e officer tupe ia pape fo ia dato comité tawo ina ia amata na fatto nanga se capenanga mafai ai ona popo mafalele ia tato company ina ia mafai ai ona tau bala to I tau fonga ni fai ela vai ele se fo meu leba ai o mela vai ai master tu ui o tupe au mai ele tato maro pe tupe fa malofa pe tupe ia ai le o katala atu le whamanu ianga ala I o ele o nanga tato company ona o ai ina o ele whai asina mawaru no fua whalapotonga ne mo me tato tupe ia on mela tau na whai ia ui lava tau mawhai atu pe whai lungo ia ai tau nuku lapa I le tau na whaamali ia mana unga ia whatati mai. Lona wina, tau na tatu waai matake. O le ale ala e mwhai ai o ni sui ne mea lea whatever. Mai le ngata I ngā duenga te tele whapea. A uisi lapa kon kalate o lea o lo whapena sarai. Ia matau ofo mai ai company SS ia o tula fono fo I mea tau whewhatau ingo ia o le ale laulo langi ia ua ia papuipuina le mawhai ona whai ani whai unga whapitoa whai unga malo Samoa e nā company Samoa e whai nofu le tāwhia ngai ngā mai e inga whapai para tono foi le trade ia e pe lo itauna o le e fe ngai pe matato ia ai ele itauna tato no fufa sa e foi le taimi sa baba ai e toi ma be se tu ala lo ia tato company ia me se nga no tele to wa a tu fatasi ni company Samoa ia oile ina ia family ina uma me e mau e tato ia ai peta ia e foi ale nga tau vai ai sa e ale manato oile ole si me pito fai no fiel na ai o fa oile oina e fanga ai la e tu pe mau a company te tas pa pe fai ni la to fai na fa ia no oile se tem ia no fai la ia na tape malo le company to a ole mau mai I Samoa ia le ia family no tupe ia atari umina no fisi e fia la se tau le na no le ufufu tele o mana tu e pe mais por 5 milhões e local sa pasar la fitu vale fitu rei para Pegale un mille fa muy buone fai
Ole misalo ole seba ole sfuru masina tato foi sfuru ya amata un tato ngalunga le ana I sisi ole na ba sa faya na ba sa faya sina papinta tato prokiti ona sa ta un faya tu di dole me de e fai e company ne au faya ole faya ia malesi me e telefone tu langa ole to e fuaina ole awal ia ini tu langa pe tauna ini tau I hoi mo fanua e ave tu sai male ngai al metal ia o taulona fai e pa solo ia na pena no oficini le vanga le wa tato visa free le malanga Israel mata watu tato mapapanga yun sino resa maramata ko ni Australia bala ko na Australia resa mawa may iputifulo lang ba sa isu pinwan ko sila Australia mo sila yatato mau isa la ni ropeto finisio isa la helu le felina le visa Apta tu New Zealand Australia. E la mai. Ai le mo stato ole o foi o meu marido sina. Esa na amata tuana langa tu ta pule de fono ta io ta tunan. E mato fono tarwai I fiti. Sa ave fam ta upo e stato na fono ia le mata pule o le ngado fa vai temi. Mama natu ai e mana ia foi le momori atu ia masema natu e au mo fie ia New Zealand Australia foi le mo tana te fenga lo fa baite ai le fa pena si le ava noa e fe malanga ia tu ai se tu langa tu fai mo fie ia o tato so se sia Samoa e iba sfurua so e mfai ona Samoa ole na fa vai foi lá le manatu uma marianga e o na fai I fata o ina marianga foi le pesa plus ole fa pe e fa tu puai se marketi fa tu lan mo na buena ia mo oloa mo au nanga ia matangata ia le feo ina o tangata ia ole la e pe tawalato ia se mau ole wa ile mariana le ale tulan pe wale tala fe ngai ai mai se nei tai pe na mai o music ma Australia I tana ta fana le na vai tem ai fala tele la to silsila ile me foi le fa fa no fio na feo ia tu le tana ta pacifica ia tu ia rua ile anga foi le e ala ona na o tatu tangata e o ile no formal pe fa la to permanent residence for citizenship ona o le foi na ta foi e feo ia tu no mai e Mariela e battuta tonta e fare tante le maniere del ministero vai fa forestali e ma lo si tari mai su palmia musina o le tamai te saco vai mai fai il bel o la wattu no tana pacifica no foi o stare musina o fatto le e non mi si anda tu a fai no fie no tutta na te fai la e asi ai o atu ni la to fa marolo tu fi sa va kana te e no foi lo na tu ona ole e fa fa no fi e fa la ma fa te ina le vai no foi le Europa malo foi le tu fa te si o euro ele fa pena ona fa fa no fi ona fe wata o lo malanga la arena alune peltani o la wa matan talo no peltani ile mele o fa fa no tao no tanga te pena
ona ua whawhaingata e wheoa I atu. O isi tangata mai maro e wepa. Ko ile ia lato, tu sa o lea ua uia a wala masangi le whaavau maro e whe mara ngā I atu. Ai tangata ngai kutani. Tana noa lana au whaipisinisi. Ia, pe le whiawhia lato I le mere ua ariana. Ona ole manatu lava ia na whaavai ai a le tu whatisino o malo e ulo. O se maketi. Ko ile e au fia o mai. Ia pe ole ata hoi na le tau toela langa. I le tātou fo I tūrana. Ia me se hoi nete. E nau mai I le Pasifika. Ia tau hoi na fufolatu mea o lo tātou nau ko tātou ia. Ia mwhai o na Apia ona fitaria I ma whaamaria I tūru. Tanti e ila tātou wāma Australia, pe tātou wāma New Zealand. Ono spirito sama tātou tēnei huri e whao. Sa whapea mo te mea I New Zealand. I se whinga whapea mō tātou. E whiwa I sa roto tātou tangata I mea ni o si maa maa. Ia peo e asi ai. Ia nei whaawalanga whai koi ponga ma mani. Ia le a whanau whina maro leo tu mai teisi whani. No biga ele no po afe tu pois me fa. Ele foi na vai e Lucy. E foi técnica foi amnesty sa papel lá, tu não tá te passo. E tem tudo não. Foi ele ma foi estava na fala o te. Foi ele especialmente via New Zealand Australia. Ua atiki foi le whalotoina ia le avea fo I o ia tunu ma I tūtino o le tūlanga. Foi le lalo le Singapore, awa o lea ua tati atu Australia e le Sub-region Melanesian. O New Zealand o le policia. O le mea lava lana e foi le tala noa mai whapea ia family first, tātou ainga me tūna whapea. Ia, stau la o le whisi, le hale wingo o le ainga le. Ia, male mea moni ia, e le mwhaina le sea e tāua ia tamau ainga o tunui e rua, mo tātou le Pasifika. E tā milo ai tutonu o le Pasifika. Mai e te tau foi una whawhaingo fia e ala tu koidea I le wheo ino tangata I te tonu la bora tātou tura I mane ana I atu I kinu e lua I tau si ai o le mesi lea o le lani ma tautau noa ia ma whataita o le si la mea na tura I mai a mesi ala ia ma tau kutau tangata whainga na whawaita Ele tu lai mai ale te sili I fuafuanga a tunu e whai. I o lato watina. I le mena le o le whaavae o watina. Ai le lava tangata e whatinoa. Ia na maua e role o le mea leo o le vesi ma masue ia tangata e. Ia ai te o tu ainganga e luna ko ia. Pe fōrina mai. O le fia whainga dunga I tangata o ia tunu. E le whapea o le lava o tangata. A le fia whainga dunga I tangata. Ia, na tupoi fo I le o le sisi. O le mea ea, o tunu upei o tātou. Na alpau le mea e anga I tātou. O le anga I tu aina ngā dunga. Ngā dunga I le inu mana. A pāfua I sisi whaupu. E ele lumana I mwhaina maua I le taimi ia. Ai mai se ale a whapea o maua le tu. A ia mwhaina whawhainga wenga la tupena e toi tupo I sisi me. Ai a whapea e na ole maua le tupe ma whaare. Ia, e tau moni ai le nā mau e se mana. Ai ole lu I tau fui lana mo tātou whainga malo le Pasifika. O idea awa mea le na una wai tātou tangata o tutonu. Fio I whafo au nana. Ia ma noa. Ia o mea umana e o idea. Le ala le ngai o ina ama o Pasifika. E tā o whime ia o lato tangata.
O veo ngale so te pai ni. Ta vale foi ko la fifa to. Yo mai yo mang tu mai ya. Tu la no ye ko su te sa. La oficina fa mo. Fa mata la wa. O le ase no mero. O se le miki fo ile ta vale foi na mai ta. Ia wa fai uma fai le capineta. O le whenga whabai, le whenga whabai la le ua te tala ea manua mō i tu ai ngā tāwale ia mō le au whai whātuanga. O le whatinonga o le whenga whabai. O la utu e la fuatu i matanga luenga ia ngafa ma mene ia. E le na o le matanga luenga o whātuanga, matanga luenga o le customs. Ia, le whai hoi se sao o le official tupe. Ai, pe umano falo mo atu foi lea e fai o aia i nga whapito e tāpena. A le foi na whaatana no ina e fai se tapula mo tausang taikas. O mela na i toi foi mai i le cabinet. I se taimiwa, ia. Pe o numero ia sa whelafua ia whinangalo po le rua se rau tausanga po sa nga. I le fontanga le Commonwealth le tan malo tatou tu so fo last la tamai no e fa mo le tatou malo fono ma tatou private sector se consultation for ile tu lang accommodations rentals ya pe si va no fa plena ni le fa mo te io o le malanga le na matu o ina fa mo tu e aso o le fontana le o le vai aso que tu pai amata le so frutas tu san fo ya o le vai aso la na fai fono mo le comité la penala o le la to fai u ia le filifilinga o le suile sa pasa la ele coordinator o le porcalan e fitu ia so a comité o le task force ia mai ia vai ngai foi le mo mi ai le na due na do ma vai na se tu ia e la ma le vai na foi le vai na tu mo ti se mi se lo fai pisinisi ia ele alofia o le foi le o api mo usu na fon ia mo tu la na fa pena ia o me mo ia e mo mi le na due fatasi o le maloma mai tu na o le tato tuno ia fai fate tenga fai o fate malo ia o maena ia o sotaina la vea ai ma le fasan lau ia o ia umale fa na so o vai na se tanta ia pele fontana le sa le mani atu na Sofia miso la to la na foi te telefono miso tanto tana gwe fin ye le te telefono fo le tato be pot ya le Fiame le ya to chiku la se tu la no le wa ti ya le vai na la wa ya na so miso ko tu la foi le ma la va le fa mo na ya fai o te le ya tato ma la va le nga fatia I wa le wa fa ke si lu se fulu ia nei private church o I fa mo le fontanga le la se fa mo tato ma lo le fo ia e ti lo a foi ale nga fatia tato ma la va le I me pa kai va le e fatar sa me tu la tata mai e pa kai va le ia ai o name o e Martino ai a matarona a tenia mai eu suma fun mai malanga mai malatu vale mole la ofia mo mai sai pala mia tu lo atule mata pule le awala le Cross Island Road. Is that the ADP funded? Is it the same as the Central Cross Island Road project? Yeah, it's the Walibanga Fakaki. So what's the name of the Chinese company? Do they have a... Sorry. The company. So and Pokemon why ali mo magtenda sport mo mayang feeling or le ase tu langa wai ia tapenanga fo ile mo le
tapuni alua I o le whamanatuina o le onus tausanga. O ani mea te tele look forward ia o lava tatou se leni whaatino nai tūlanga ia. Ia, o le mea nai le mo le alua tausanga ato whai, tau ave ia e whamanitunga konga manuka. Ia, ai o te loa, te titia mai a le rei ia le whaatūlanga ino le whorkarama. Ai o tusa o tunga waa. Ia, lesi tapenanga lea o lo iai. O lo i se whamoe o se music festival. E nā paulan mere o mautino le music festival, pe whai le music festival I le onus furu, pe whai le onutas. O te manatu, o le matu whono muri ma le komiti o le tutotas. Ia wai suso o a le tutotas, ka umai. Pela sa mai se ata papea, se fai se sa una coide I me o tu vai dando fua. Ia, tu langa masania. Ia, ese mai ai meio tu na va ma le music festival. Ia, joy fai foi la ia le o sounding ai de. I le tai au le Samoa. Le la e pe na ave fa tu wala lo e komiti. E masani ona fai ngā lotu, foi lea I le afiafi. I luma mai o le Samoa. O le la e pe I se ana, fai per sauninga I muni. E sauninga whan malo, ia e fai le lotu. Ia, o le lotu la na e fai, wai le onus tau si ai le onus fultasi. I tu wai la lo fua, ai pe au tu lava o le lotu. Fai wai. No lola e le so ai wala o te utai mumu. Ia fai le tu la masani na fai so mo o niu. Ia, ele to foi le wa me ale sa fai le lo tu le fiafi. Ina yo atu loa alu loa le sami. Ia fai ale o tato sami no masani. Sisi lo fua. Saunoa ia malo. Ia fai savali. Ia, onai whawhiwhia, whiwhia I anu, tūlanga masanina. Mole lau whionga pe ua o mai kapelita I le mta upule tūlanga le whase ai fo I le sioki o whala au ma vai la au kalima I le misi. Ia, mai so o a tapelita. O le whale tūnua, ia le whale tūnu o le whaangai o inga au nanga, o le ma positos. O la whanau atu I le talia le tamaita I Minstautu. I le whapeo le o situ, o luna hu. O le whale atu, o le whangaso lunga, o le whainga oka, ma le whainga le taimi e te tauona, tau nuu mai ai. O le tupu so i anu, te le loko, ia, ele ia se whale tunu, o le whale tunu, o tangata. Ale pati nonga o la tūna. Ia, o le mela le le vai ngā mai. O toi ngā mea umai. E kusa o se performance measure le aingi vai o longa winga ua le performance ale o o le lai mo moli o le I whaurulunga o mtanga ia mata I tu e lato. Amata mai lava e lato wa le mata I tu e le kapeneta le whaurulunga o mtanga. Tanga o le whaurulunga na mtanga le mata I tu e le whatinonga o ngā duke. Tau whiunga le tātou au malanga fo I le ato Samoa. Le masina ma le amalua foi awai le fua Amerika Samoa ko le stapena ma. E masana o le vai aso nei e silsila I kapeneta. I le porkalame mo Amerika Samoa. Ma vai aso o tae aola ele fono al kapeneta fa mautu ai ele o sunga fono al kato wa kato le marana.
Ia, o te manatu o le fua. Awai uma le paiaso o le ato Samoa so na le fua. Ia, o le whenga whawai ai o whenga mai. Koe lea e walauria mai e lea malu, e to e walauria mai e whaimia. O le lawa i eiso manatu, o le mesa wai. A fio lea mai. Isi mea e la tua foi lea fio koe na whaimia. Ai a lea fio lea mai. Na maranga lea o le whaimia, i o posisi foi o le tawhaneta. Ai pia la mama whatele le mele tuku ia. Kona o le bara uria la ba le malo a Samoa. Ai mo tātou ai. Koe lea o le metan whenga ia ia. O le au malo a fio. Malo ia mahoni. A tasian mea o le ieu Seminsta e pafea o le au malo. Ia ai o le eto e tari mai e le whenga malanga ale au marula sa whatino no tute whaao le University of Pacific Saute. Ia te tari mai po yaso whina ngana pe malanga ia. E malanga o whiunga no tūranga i le atua Samoa. Ia o te malanga au i le tanuanga i whaabau maru te lua. La variedad claro. Lo es cara para una cosa ya. Era bueno, vio. Samoa, la Samoa. Fa'amu le atua o ia o la ufaavae. Ao o mai ni pua puanga. Fa'ama o situ maupea. O whainga taia o e ona tausa Elisa tupe mō maliu, whai poiponga, a onga le whanau, ta avale, ho o se whare fōu. Isa! Chahu! Maua lau na kamba, wa vili ma ngei lewa maua. Kopi mangua le kapungia, kopere rope maua ngei. A whio mai nei loa le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe wapi. Oi le, saka kau le whainga ruenga. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect.
But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my